he roa te wā i ako au i te reo Māori. Nei kua mōhio ke taku tāne tērā taku wawata. I tuku pātai au ki taku tāne, ka mātia au te āwhina mai te tiaki. Ehara te tiaki nā te kaitaraiwa. I taraiwa maua tamaiti ki tōna whakangungu poi tūkohu. Maha ngā kaupapa, maha ngā wawata. We want to be here and there. I want to be here learning, diving deep into my reo, but I also want my son to have those opportunities to grow in his game. And then tōna pāpā, mahi a te mahi, iara, ka haere ia ki te mahi, i te whiwhi muni, i te whiwhi pūtia, and kei korā. And mai ngā maha o ngā kaupapa e tino paukaha, kua pau te kaha, kua pau te hau, and it just becomes tiring. Trying to be everywhere at once and getting everyone to their kaupapa. Nō reira, i tēnei rā te kōti mātou te kōrero āwaha tuatahi o tēnei pepa raumati. Nō reira, i tēnei ata, tēnō nui te wangawanga, te pōkai kaha. But e nai nei, āhua wātia, kua tutuki ai ki te kaupapa. In a way, I was able to still, meet those aspirations, I guess, and develop where I want to be.